Biz zor хыялыбыз инде алда көннәрдә жанландырырга безнең татарларыбызның күбрәк чаралар булырга тиеш, күбрәк мәгълүмат бирергә казанмаларыбызга, безнең туристларга, чөнки елдан-ел турист саны, кунаклар саны арта. Шуңа күрә бу фонд кирәк инде безгә чаралар үткәрү өчен. Для себя экскурсоводы называли это место Казанской Атлантидой. Когда-то нам действительно казалось, что еще немного, и она исчезнет с лица нашего города. Татар бистәсен без яшьләр, менә типография үзәкләре, әдәбият, белем тарату, мәдрәсәләр, менә шушындый шәһәр мәдәниятының бер үзәге булып кабул итәбез. Бетте татар, таралды хан, Бухар, sizde kuşup tartılır, çıkartırlar. Hazır idim sana yavaştağız. Lakin bir kuram, iki kuram bilemine Tatar bistesin, geri kaytarıp olmaz. O kılsınca Tatarmışa olur kardeş. Bir kişi memnunat alır bile koyan. Eğer de bir yanadan işlese, anda Tatarlar yaşasa, Tatar şahslar, icad kişileri, benim gibi şairler, tamamda Tatarlar boylarında yaşasa, Tatar kuyuları olsa, hem başkaları olsa, ne olsun rahmetinde Tatar bislesi bulunur. Bu elikliğe tegeni Tatar ruhu belki bulmayın mı da? Çünkü tege Tatar ruhu bulur için, o bit eski liste bit 18. asırda gana tizilgen mında. Bunda en birinci baylar mında Söyləyirlər, üzlərini yırtlarını sala başlarında. İki məşid salınğan. Məndə kubisi Tatar xalq qınatırğan. Qaban Kölün rekonstruksiyalar boyunca köprülər bilan üstündən yürü yolları bilan Xitay firması. O proyekt ol bir Xitayga nəsə o. O tegəni Amerikaga tege tayanıb, onun sistemasını Disneylandga aylantırsınlar kile. Bir развлекательный. Ana bir Tatar ruhu qalmay. Ana Tatar arxitektorlar үзләре эшләргә тиешләр. Xitay bərabər bizning mentalitetni anlamıyor.